ام وگرن جم میوانی خوا بایرم بوزیال کو برین هاد بمره بو سکایپ آوی هاد برین مخابن که بایرم دیسانس پاس بوده میتم مخابن سکایپ هاد برین ام مدخواست ام بحثی گرینگیا و اتفاقا هاتی دا آواکرن ایرو لآمدی جهشت لاین سیاسیین کردان جبو هل بجارتن و برنامه هل بجارتنان چندی او گرینگ و چندی اون و هیویل سروی دانیا جاره کدن سپاس کم راستی ترکیه جی و کردستان جی دقوناوی که گرینگ و دیروک دا درباس دیروکی دا درباس بن دوام شرط و مرجان دا جی ترکیه دچه هل بجارتنه وقت زانین چار سال داوی امی دستکفتین کردان باکور و چار پرشه کردستان بونه آرمانجن ایریشن سیاسی و عسکری و گلک خطرناک دا درباس به گلک کرد هر وسا ترکیه جی د قیرانی که مزن دایه هم آبوری هم سیاسی هم چاندی قیرانی که پرالی هه و نوها ترکیه لگرینک هه بو گواتنک هیویک هه بو نرماییک جبو دموکراتیزمون ترکیه نوها کرد جی اکتوری که شرکن دوی هر بجاتنه دا بدنگی خواه و بدافازی خواه ام کرد جوی آلی اتفاق هم گرینگ و ام هاتنه لسر برنامه خاتنه سرهب و راپوری که ام بیدن دافیانیه که گشتی را بلا کرد اگر کرد لبه هوایی ام بخبتن و ام بکاربن خلقه بخن حرکته و باندوری که مازن لسر انجام هلبجارتنه هبه و فایدتی پشت هلبجارتنه و پیواجویا که پارلمنت و نو چه ببه و بالانس نو پیدا ببن yani em tefaka azadi و demokrasi ya Kurd بله ji bo delalkirina daxwazên miletê Kurd ji bo daxwazên miletê Kurd di destûra nû re jî bigire û aliyê yasayî destûrî da were qebûl kirin em divê nav ji bo vê em nava hewldanê da ne û tê dikoşin باشەکەکی بەرم دە راپۆرتا بەری نەهاژی ئەنکاری مادیک و وەساتی دیارکردن تێگوتن کو 7 ملیۆن خۆرد و جارەیەکێ کاربن دەنگی خۆ بدن جواناژی نێزیکی 3 ملیۆن کوردن یعنی ئەوەی ئەگەر هەوڵا ئەو تفاقاوە ئانەها لە ئامادە هاتی ئاواکردن و یا خۆرتێن کورد ژیک و دەبێژن کومەگوتی 3 ملیۆنن بێ وەرە ڕێکخستن حیا چەندێ وێ ئەنجامین هەلبژارتنا بگوهڕە و بێخەدا قازانجا کوردەدا بتر ئەنداما ببە پەرلەمان. بله. Yani dikarim bêjim ku bi giştî 6 milyon ciwan li hember sîstema heyîne li hember sîstema otorîter û êrîşkar ya dijî Kurdin û piştgiriya guhartinê dikin, demokrasiyê dikin rewşekê normalize dixwazin rewş normalize bibe mesela Kurd safî bibe û nîvê wî jî Kurdin باور دکم و باندورا وان انجام هلبجارتنه دا gelek gram be yani hem bu destkeftiyên tefaqa azadî û demokratî ya Kurd û hem jî bu hewlên muhalefetê opozisyonê ku nûwa namzetê wan wek Kılıçdaroğlu destnîşankirine bernamewa ji bo ku bikevin nav xelkî û xelkî han bidin ji bo pitir dengî bidin we li herêmên Kurda û li cihênî jî weku nimûna Stenbolê يعني او چه برنامه شخوردانیه بله نوها ام بجن نقشاريك دست نشان کریه او باجار و باجارو کو ام بجن سردان وان ورن کرن او برو اوفیس ورن بکرن او مش کنوی ورن اورگانیزه کرن و 15 پروژه داوی تمام باجارین کردستان دا یه سرکه دا و میتینگ ورن اورگانیزه کرن دوی قوناغی دا چاپمنی و وره بکارانین و ابداخوازین کردان یه سرکه وک ام بیجن قبول کرن ناس کرنا ناسنامه کرد دستور دا وک ام بیجن قبول کرنا زمان کردی وک زمان پرورده و زمان فرمی دیگر زمان ترکی و هر وسا جبو آفراندنا اقلیمی که دموکراتیک و کرد بکار بند و آوه که آزاد ifade ettin و هر وسا يعني جبو ملت كرد بكاربن خايل لسر آخا إدارة بكن يعني دوية چارچوبه دا فازمانه و حتى كاربن وانا دستن روجه به
برێز بایرام بۆزیان سەرۆکی پارتیا سۆشیالیستا کوردستانی ڕاستە خۆ بە مەرابوو ئەم گەلکێ سپاسیاتت کردی ساتێ سکایپێتە هاتە برنگەلکی سپاس بووکە کێ بەیرام